大家平安。Jauh-jauh mapola tu saka jaman-jaman nama kecina sulibat. Saka tu saka jaman-jaman nuru japa suni na kainua semas imazai tuan tau cikar ni Yohan. Imazai tuan rusa puru wa suratan. Imazai tuan tapuru katu tiro kayam patu tapuru katu arwa kayam. Ibu timadu tai Maria. Babayan aku suna mau au ayain. Temabara timadu ayatwa inarapanga akina sasaban nuaku marai lain. Saka inika kena kemelang tuki pinuinu ayam. Karena ibuanga tu sakai ti Maria pariku sapatsun te Yesu anamarintil izwa. Lakwa inika kemelang ti Maria tu ti Yesu. Kibadaan ti madu ni Yesu. Babayan aku suna mau aung tima su kikiman ayaim. Ti Maria pakaru zazazao tua pura vrang kinmnem te Yesu sa aivui sisi no tisuna na pastabak tua kina sabat-saban ni madu pasemaraviaken tusu pinuinu uvai kawa marap ayain. Ibu ti Yesu Maria ayah pariku ti Maria sa aiwin imi purayan rapuni ayah rapuni noya sisi siniaya apatarban. Ibu ti Yesu tay madu maya kena kijajas ayah tua inyanangka kena levavau apasa te kama sau sazau itua markata betul sasu aivuin te madu uri levavau akan asma te kama saka nu kama uta asma tuaku kama saka nu semas uta ayah ti Yesu ayau. Baik ti Maria asma kajaran sa pasemarau tua marka sara-sarat. Na pasu nangaken tua ta marerei ayah. Sa pasemarawi uta tua zwa sini aibu ni Yesu taya madu. Aichu kainua semas sini vici kimazai tua 约翰福音20章13节到18节。他们问玛利亚：“妇人，你为什么哭呢？”她回答：“他们把我的主移走，我不知道他们把他放在哪里。”说了这话，玛利亚转身，看见耶稣站在那里，可是还不知道他就是耶稣。耶稣问他：“妇人，你为什么哭呢？你在找谁？”玛利亚以为他是管园子的人，所以对他说：“先生，如果是你把他移走的，请告诉我，你把他放在哪里，我好去把他移回来。”耶稣叫他玛利亚，玛利亚转身，用希伯来话说：“拉伯尼”，意思就是老师。耶稣说：“你不要拉住我，因为我还没有上到我父亲那里，你往我的弟兄那里去，告诉他们，我要上去见我的父亲，也就是你们的父亲，去见我的上帝，也就是你们的上帝。”于是抹大拉的玛利亚去告诉门徒，说她已经看见了主，又传达主对她说的话。Aichua kai sinivici kimazai tua tau cigar 约翰福音20章13节到18节。那今天那人们来把从阿人们的tua kai noa cema ayat tua auri tak melanting tua mana walu tada kama sakamali mali kainuri。亲爱的主，感谢你为我的罪被钉十字架，死而复活。求你让我知道你就在身旁，
陪伴我走成圣的道路。奉主的名求，阿们。Mari-mari to sa kadaman-daman manasikabalutan ni Yesama Karvai takmakaya nga imazay ito ay Islam di Yesu Kristo ayakena marwa pasmaraw tianuti na mapulat mali-mali. 谢谢。